Pozdrav svima, ja sam Josip s Bytebox.com i danas ću vam pokazati kako pokrenuti i koristiti Aeronet izbornik, to jest USSD izbornik na vašem pametnom telefonu. Ovaj izbornik namijenjen je za one koji koriste pretplatu, to jest Aeronet Postpaid korisnike i omogućava jako jednostavnu provjeru potrošnje te aktivaciju ili deaktivaciju dodatnih opcija u vašoj Aeronet tarifi. Aeronet USSD izbornik pozivate tako da otvorite telefon, to jest birač, i unesete zvjezdica 555 ljestve. Nakon toga potrebno je dodirnuti ikonu za zvanje i nakon par sekundi pojavit će se glavni izbornik. Ako vam se izbornik ne pojavi iz prvog pokušaja ili izbaci nekakvu grešku, pokušajte opet za par sekundi. Kretanje kroz glavni izbornik radi se pomoću brojeva koji su navedeni uz nazive opcija. Na primjer, ako želite ući u izbornik za aktivaciju opcija, onda unesete broj 1 i dodirnete pošalji. Da vam ovdje sad, na primjer, trebaju roaming opcije, onda unesete broj 4 i dodirnete pošalji. I konačno, ako želite aktivirati neku od navedenih opcija, pošaljete odgovarajući broj i to je to. Ako pak shvatite da ste pogriješili, to jest da ste ušli u krivi izbornik ili se jednostavno želite vratiti jedan korak unatrag, dovoljno je unijeti broj 0 i dodirnuti pošalji. 0 vas uvijek vraća u prethodni izbornik. Još jedna bitna stvar je da nikada ne čekate više od 15 sekundi na unos broja i šetanje kroz izbornike, jer će vam isteći sesija i sve ćete morati raditi ispočetka. Osim za aktivaciju i deaktivaciju opcija, koje ću vam pojedinačno pokazati u posebnim videoklipovima, USSD izbornik je jako koristan za provjeru stanja vaših opcija, to jest koliko minuta vam je ostalo SMS poruka, mobilnog interneta itd. Također vam može pokazati stanje opcija koje naknadno aktivirate, kao na primjer koliko vam je prometa ostalo u roaming internet opciji. Stanje opcija možete provjeriti tako što u glavnom izborniku unesete broj 3 i dodirnete pošalji. Dobra vijest je da postoji i prečica, tako da ne morate svaki put šetati kroz izbornike. Do prečice možete doći unosom koda zvjezdica 555 zvjezdica 3 ljestve. Pritisnite tipku za poziv i nakon par sekundi pokazat će se stanje svih vaših opcija.